Thank you very much. Men ушул бир нерсеге жаман ушул таң калып жүрдүм да. Будан бир 4-5 жыл мурун бардыңыздар билесиздер да. Бир аялдардан бир түзүлгөн бир топ бар эле. Билесиздерби, баягы аялдардан түзүлгөн бир обондору деген топ бар эле да. Мен буну түшүнбөй эле жүрөпмүн. Бул эмне деген топ, бул өмүрү көрбөппүн деле ал нерсеничи. А көрсө бул өзүнчө чечмеленет экен бул обондор дегенчи. Эмне дейт мына жерде? Отряд особого назначения деп. Ушундай экен. Буларды кадимкидей эле бир курал катары эле колдонушуп эле, ызы чыгылып эле, кай жерде ызы чыгса эле буларды алып барып, ошол жерге коюп берип эле ушундай колдонуп жүргөн экен да. Аял киши деген мындай бир ушинтип концертке келип, бир жакшынакай болуп, үйдө бала чаканы карап, тамак жасап отурса жарашат да, туурабы? Анан кийин кай жерде ызы чыгылса эле ошол жерде жарашпайт экен да. Анан азыр кайра чыга баштады мына жакындачы. Анан мен ушул айылга келгенимдин себеби ушул айылда бир эже бар экен да. Ошол эжеден интервью алайын деп келдим менчи. Ошол эже менен жоолугушайын деп келдим. Ошол эженин бир өңүн көрүп коеюн деп атам мен. Ал эже кандай эже болду экен? Туурабы? Эмне саламатсызбы эже? Садака болайын десе. Ey, sen биздин айылдан эмес окшойсуң, а? Жок, жок. Биздин айылда сендей жок. Сен бир шаардан келдиң го дейм, Эже, мен шаардан келдим. Жана телефондо сиз менен сүйлөштүмбү мен? Ооба да. Экөөбүз сүйлөштүк. Бойдоксуңбу? Бойдок менен. Мен жөн сурап коюп атам да. Ооба, мейле, бойдок эле эмне же. Жок, туура келбейбиз. Ич экен. Алла менен галкин болду. Бола берет бирок эми ниет түз болуш керек да. Жөн, ниет түз эле. Деме, Ой, эмне жумуштап келдиң? Эмне жумуштап келдиң айылга? Ой, жана мен сизге звонить эткен сизби? Ой, мен. Мына. Мен сизди башкача уктум эле да. Такыр эле башкача экенсиз го. Ой, кандай башкача? Башкача укканда эмне? Жок, мындай ажылдаган аял болсо керек дедим эле да мындай. Эми садак болоюн, ал жумушта болот да. Анан көчөдө деле алжылдай бербейсиң да. Ой, жумуш убагында болот. Ар ким акча табыш үчүн ар нерсени жасайсың дегендей. Садак болоюн. Жаман жагып атасың да мага. Апамдай эле аял экенсиз. Ой, апа дебечи, садак болоюн. Эже деп деле койсоң боло берет эми. Жакшы. Такыр бир жакшынакай эле экенсиз го. Сизди мен башкача уккамын да. Ой, эмне деп уктуң эле? Бул ызы чугулуп көрүнгөн жака барып деп караңчы. Ой, жакшынакай биз эми мындай аял кишибиз да. Ой, ким ойлойт буларды? Ызы чугулат деп. Эже, эми мен журналистмин өзү негизичи. Анан эми ушул сиз жөнүндө бир аз ушул обондор жөнүндө кичине бир интервью алайын деп келдим эле да. Анан эми бир сизден бир нерсени суранайын. Ошол баягы жасаган иштериңизден 1-2 үзүндү көрсөтүп бере аласызбы бизге? Эми садак болоюн, көрсөтсө болот негизи, бирок көчөдө сал интересный болуп калат да. Неге? Шаар парда башталган жокпу? Пикет жокпу? Укпадыңбы? Жок, башталган жок. Башталды элекпи? Ошого эми бир көрөйүн дедим эле да менчи. Эми көрсөтсө болот, кичине мындай повод болуш керек да, садак болоюн. Кандай повод? Эми мен ишим ошондой да. Кандай десем, бирөө жумуштан кетпей атыш керек. Бир ушундай да, ушундай. Оңой эле. Мен сизге бирөө керек экен да. Ошондой да. Ошол эле? Көрсөтсө болот. Оңой эле. Кана мен жардамчыга водительди жөнөтүрүйүн бияка. Акке бияка. Акке. Кана берки. Мен даярданып алсам болобу? Даярданып алсаңыз да болот. Мынаяка отуруңуз. Болду мындай. Кел, отур. Отур. Эми сен ошол жерде отуруп тургун. Отуруп тур. Сен бир чоң кызматта иштеген адамсың да сенчи. Ошол образда отуруп турасың, болуп турбу? Анан бул эже кетпейт, кетпейм деп койсун сен, болуп турбу? Жашоодо чоң болбосом да кичине чоң болуп коюнчу. Кичине бир чоң болуп отуруп коесуң. Болуп турбу?
Ana bolo da şu. Ece dayarsız. Kim ketmeyetin? Görsatçı bana. Tigi gitmeydi. Hey, ısıldağı dur. Emre işten. Boş emez naran çal. Ey bana. Orundu boşatıp koy. Ya. Orundu boşatıp koy. Tuğ. Sal onu çanık şeyse. Hey. Bu kadar olmay orundu boşatıp koy de bana men aytıp atam. Katınça. Mine meselemen geldin. Saytımız çeçeyiz. Orundu boşatıp atam. 3 geçeyi sarayım. 1. Teki joğorcaktan şaylanğam. 2. Göçödenle bir ayar gel ol orundu boşatıp koy dese boşat öğretirgan. Siz kimsiniz? Oy vay. Teki joğorcaktan şaylanğam. Men sağa göçödögü hayal bekemine. Ben ayaktan bileyim. Men sağa göçödögü hayal. Baldı. Taramış değil kaldı değil mi ya böyle baldı? Baldı. Var gel. Yaktan gel. Oşat gel. Bak. Buna bak. Gitti be ya. Gitti. Bir salın beni. Sana koy. Gitti mi? Ben de get kolayın dedim. Emi sana koyayım. Primer nav şundaydı. Bana niye geldi? İş yüzünde vasatçı. Bundan da bir 10 eşek etti. Vay! Ece. Vay! Ece baldı. Öpkönüz ağzınıza tıkılıp kalmasın. Bolat Ece. Özümde 3 yıldan beri zaman seyredip duram da. Bol Ece. Bol hoşka. Bol Ece. Bol Ece. Şunda. Ece. Primerden şunda olsayla nayın. İnterview algan gelmeyle koy bay. Salat düştüm. Siz özünüz canlı kız uçuklas pece. Oy yok sadam. Ha? Oy mende kamanda degen var. Ha kamandanız var mı? Daha şerigim var. Şeriginizi de görmeyin onda. Görsen bulut. Görsek bala mı? Terpila! O terpila! Davay. Turayda! Jattı, cönlü jattı verirsin. Koyatı cönlü suravata. İş yok. Uşu terpila mı? Terpila. Bunu ne kılattı? Hem sadak olayın gör otasında. Bul günü tünü uşul formada jürüt. Jatkanda da şu maydan jatat, turganda da şu maydan turat. Vduruk. Mınday olup. Gelişmeye kalsak terpila deyim gelip kalan. Özün işi var. Жақсы, Ece düşündüm oldu hem gelinize Bana bunlara. Gelinize Ece'mi. Ece rahmat, ben gördüm. Köp yıldan beri göreyim deyip жүрдüm öyle gördüm Ece. Rahmat Ece'm he. Yemin ben geteyim Ece. Özüme kanatlarlı interview aldım da oylayayım Ece. Rahmat ha. Öke vergesin bunday tursan. Ya. Emi rahmatlı çöntüğüne salvaysın da. Baba. Men ömürü uşul vaka gelip beker işlegen kadın emesmin. Ganarardı tölep koy.
Ece hem azı jön ele görsötüp berdiniz de menem. Oy, men jön görsetpeyim da. Men işledim da. Men sana görsettim da, gonorardı төлep koy. Ece mende akça joktu ança. Akça yok. Oo. Akça yok bolsa bu yakka nege geldin? Men Төлeysin mi, төлebeysin? yok ayaktan töleyim. Hey, men bari bir alam, төлep koy. Ya mende bolsa töleyim Ece. 2 milyon төлeysin aytıp koyun, hey. Төлeysin. Töleyim. Төлebeysin be. Töleyim onda töl. Terfila! Ana! Öldürdü! Öldürdü Bakış'ı, öldürdü! Sen öldürdün! Öldü! Ya men tiygen çok mu ne? Vay öldü, yesop kaldı! 2 milyon töreysin! Ya men kaçan tiydim buna? Hey, tölemesen! Sotka verem! Ya men tiygen çok mu buğa hey? Terfila!